Ngira ngo rwose murabizi neza ko Amerika na Israel bikomeje kuba byabuze amahoro igihugu cya Iran. Buriya rero iyo abanzi babiri bahanganye cyangwa se abantu bahanganye, hari abandi babyinjiramo kandi bakabyinjiramo hari icyo bagamije kugeraho. Abo ni bande? Ni perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ngira ngo muramuzi rwose. Nubwo Amerika na Israel bikomeje kuba byabuze amahoro igihugu cya Iran, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nawe abifitemo inyungu. Reka turebe hagati y'intambara ya Israel na Amerika uburyo bakomeje kuba, cyangwa se ibyo bihugu bikomeye bikomeje kuba byabuze amahoro igihugu cya Iran. Turebe inyungu igihugu cy'Uburusiya, turebe mu by'ukuri ese iki gihugu cyaba kigiye kugera kuki hagati y'intambara ya Israel ndetse na Amerika mu rwego rwo kurwanya igihugu cya Iran. Ni intambara ishobora kumara igihe kirekire mu Burusiya cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko iyi ntambara ishobora kuzafasha Uburusiya mu rugamba barimo hariya muri Ukraine. Reka turebe n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, ubwo ibihugu byombi bikomeje kuba byagaba igitero cya Iran, cyangwa se byagabye igitero cya Iran, ndetse nubwo hakomeje kwicwa umuyobozi n'abayobozi batandukanye. Umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, uyu muyobozi akaba yitwa Ayatollah Ali Khamenei. Byateje rero impungenge hariya i Moscow mu Burusiya. Ni ukubera iki kuba uyu muyobozi wa Iran yishwe bikomeje kuba byateza impungenge hariya mu Burusiya? Ese iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine hari inyungu Uburusiya byaba iki gihugu cyaba kigiye kugira mu rwego rwo kugira ngo nacyo kibe cyakuramo akabo? Reka turebe bamwe mu basesenguzi b'Abarusiya bazwiho ibitekerezo bikomeye bavuga ko nubwo Uburusiya bushobora kugabwaho ibitero nk'ibyo, ntabwo bufite intwaro za kirimbuzi nyinshi cyane. Ngira ngo murabizi Uburusiya na Ukraine bamaze igihe kinini cyane, igihe kirenga imyaka 6 barwana. Nubwo bitoroshye, ntabwo Uburusiya tuzi intwaro zabwo, ntabwo tuzi ibitwaro bya kirimbuzi Uburusiya bubashije kuba bwabika hariya i Moscow. Bavuga ko amagambo, cyangwa se bavuga ko amagambo akunze kuvugwa n'abayobozi bo mu bihugu by'iburengerazuba ko bijyanye n'intambara ishobora kuba hagati yabo n'Uburusiya, ariko ibingibi bikaba ikimenyetso cy'uko bishoboka cyane rwose. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ngira ngo ngiye mwaramenye ni Steven Rwanda. Uyu munsi tugiye kureba inyungu Uburusiya bwaba, cyangwa se Uburusiya bwaba bufite hagati y'intambara ya Israel na Amerika, nubwo bitoroshye, nubwo igihugu cya Iran nacyo abayobozi bakuru bakomeje kwicwa nk'uko nabivuze haruguru. Bibutsa gukora subscribe kubera ko ni inkunga ikomeye cyane rwose mu wamuteye iyi channel yanyu ya Soma Rwanda TV. Nkomeje kubasomera amakuru y'umutekano na diplomasi, amakuru atandukanye, amakuru aturuka mu bihugu bitandukanye. Reka turebe uko byifashe rero hariya i Moscow. Nubwo ibitero byinshi cyane bikomeje kugabwa ku gihugu cya Iran, ibingibi bituma Uburusiya bugira impungenge. Hari n'ababifata nk'ikimenyetso gishyigikira, cyangwa se gikomeje kuba cyashyigikira Uburusiya, nubwo nabwo bumaze igihe kinini mu ntambara ya Ukraine i Moscow. I Moscow rero bavuga ko ibingibi ni ibyakomeje kuvugwa n'abasesenguzi bo mu Burusiya. I Moscow bavuga ko ibingibi bishimangira igitekerezo cy'uko ibihugu by'uburengerazuba, ibi bihugu kandi bikaba biyobowe na Amerika, bishobora gufata ibyemezo bikomeye, kandi ibi byemezo bikaba bishobora kuzafata ingaruka mbi ku isi yose. Nubwo bitatekerejweho neza, ndababwiza ukuri rwose, ibi bihugu by'uburengerazuba bishobora kuzarimbura isi. Aho ngaho huri wazajya kubona ukabona ikinyabuzima cyose kirapfuye, kubera ko bafite ibisasu bya missile. Ibi bisasu kandi bikaba bishobora kuba byateza umwuka mubi ku isi, aho ikiremwa muntu n'igihumeka cyose bishobora kuzapfa. Reka turebe ukuntu byifashe kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Intambara ya Amerika kuri Iran ishobora kumwibutsa ibyabaye mu mwaka 2011. Ngira ngo ibyo ngibyo murabizi, byabereye muri Libya. Icyo gihe ingabo za NATO zagabye ibitero byakuye ku butegetsi umuyobozi wa Libya Muammar Gaddafi. Ngira ngo murabizi rwose Muammar Gaddafi, uyu Muammar Gaddafi mwihangane bakunze ba Soma Rwanda TV, yishwe na Barack Obama. Uyu nguyu akaba yari perezida w'umwirabura wayoboraga igihugu cya Amerika. Nyuma gato reka twibuke kuri Gaddafi, yaje kwicwa mu mwaka 2011 ndetse yicwa n'inyeshyamba. Aya ngaya ni amashusho y'urupfu rwe
ndaza kuyabereka nimukomeza gukurikirana iyi nkuru. Ubwo uyu muyobozi Muammar Gaddafi wayoboraga Libya yarakomezaga guhigwa ndetse agahigwa n'isi yose, kubera ko yahigwaga ku mbuga nkoranyambaga ku isi hose. Yaje gufatwa rwose, afatwa mu gihe gito. Icyo gihe umuyobozi w'ibihugu by'uburengerazuba, nimvuga ibihugu by'uburengerazuba wumve Amerika, bishimiye ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Gaddafi cyangwa se Muammar Gaddafi. Uyu nguyu ni umwarabu wari ukomeye cyane rwose, kubera ko uyu mugabo yari umukire, nta muntu n'umwe wabashaga kuba yamukoraho. Ariko Amerika yaramufashe neza apfurwa agashinyaguro, cyane ko urupfu rwe rwari rumeze, ibaze gufata umuyobozi nk'uriya wari ukomeye cyane agakururwa mu muhanda nk'imbwa. Ngira ngo murabizi abari bahari, njyewe nari mibereye rwose ubwo yafatwaga. Ariko nyuma ya Libya ntiyigeze igera ku mahoro cyangwa ngo yongere gutera imbere, kubera ko Amerika yarayifashe neza iyikubita hasi. Kandi ibi ngibi ntabwo byari byitezwe, ahubwo igihugu cyinjiye mu ntambara z'imbere mu gihugu ndetse no mu gucikamwo ibice. Ngira ngo murabizi Libya uyu munsi nicyo gihugu gikennye cyane, ko muri Afurika aricyo gihugu cyari gikomeye cyane, cyari igihugu kitamenyerwaga. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 rero nibwo iki gihugu cyaje gushyirwa hasi ku ruhande rwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ngira ngo muramuzi, uyu nguyu ni igihangange, ntabwo asanzwe i Moscow. Ibi rwose ibi ngibi byabaye nk'inyigisho ikomeye cyane, ko ndababwiza ukuri bakunze basoma Rwanda TV. Aya ni amagambo perezida w'Uburusiya yivugiye, yavuze ngo ibi byabaye nk'inyigisho ikomeye ku byashobora kumubaho we ubwe cyangwa igihugu cye mu gihe yakwemera igitutu cy'ibihugu by'iburengerazuba bishaka guhindura ubutegetsi mu bindi bihugu. Perezida w'Uburusiya yavuze ko nawe agiye kwinjira muri iyi ntambara, kubera ko agiye kurwanya Amerika maze nawe agashyigikira Irani. Mu mpera z'ibihumbi 2011 mu Burusiya habaye imyigaragambyo yamaganaga ibyavugwaga ko ari uburiganya mu matora y'abadepite ikorwa n'abantu benshi cyane bo mu mijyi bashingwa. Abakunzi basoma Rwanda TV mwihangane, hano habayeho ikosa, reka mbasomere neza. Byari umwaka w'ibihumbi 2000 cyangwa se mu mpera z'ibihumbi 2011 mu Burusiya habaye imyigaragambyo yamaganaga ibyavugwaga ko ari uburiganya mu matora y'abadepite ikorwa n'abantu benshi mu mijyi, cyane ko bashinjwaga gushyigikira ibitekerezo by'iburengerazuba. Nimvuga gushyigikira ibitekerezo by'uburengerazuba harani muri Amerika. Putin yamaze amezi abirebera, ariko nyuma aza gufata ingamba zikomeye zo guhashya umwanzi. Iyo myigaragambyo mbere y'uko yongera kurahira na perezida muri Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2012, ibyo byabaye impinduka ikomeye muri politiki ya mbere mu gihugu ndetse n'iyo mu mahanga y'Uburusiya. Nyuma y'igihe kitagenze cyangwa se kitageze ku myaka 2 i Burusiya cyangwa se mu gihugu cy'Uburusiya habayeho ikintu twakwita nko kwivanga cyangwa se kwivanga mu bibazo byabereye muri Ukraine mu gihe impinduramatwara ya Maidan. Putin afata ibyo yakoze muri Ukraine nk'ibyari bikenewe kugira ngo igihugu cye kirinde ko cyakorerwa nk'ibyabaye muri Iraq cyangwa se Libya cyangwa se Syria. Ngira ngo ibyo byose murabizi byagiye biba. Kuri ubu rero Uburusiya buvuga ko intambara bwagabye cyangwa se igitero cy'intambara Uburusiya cyabashije kuba cyagaba ku gihugu cya Ukraine, cyane ko iki gitero cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2014 ndetse n'iki gitero gikomeye cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2022. Byari uburyo bwo kwirinda ko ibihugu by'iburengerazuba byaza kubyivangamo mu buryo bwa gisirikare. Ngira ngo murabizi Uburusiya bumaze imyaka igera muri 6 buteye igihugu cya Ukraine, nubwo bitoroshye hariya ku rugamba. Ndaza kubagezaho ukuntu byifashe naho. Ni mu ntambara rero iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Iran yaje kugaragara rwose nk'umufatanyabikorwa utari witezwe cyane, kubera ko Iran yaje gushyigikira Uburusiya. Iran yahaye Uburusiya ikoranabuhanga rikomeye cyane mu bijyanye na drones, n'izindi indege z'intambara zitagengwa n'abapilote. Ikindi zari zifite uruhare runini mu ntambara. Ibi kandi ugomba kumenya ko ntabwo ari ubushuti gusa, ahubwo ubushuti bwa Iran ndetse n'Uburusiya ibi ngibi byatangiye mu gihe kirekire cyane, kuko Tehran yahawe amafaranga menshi cyane n'Uburusiya, byafashije kuzahura ubukungu bwayo, kubera ko ubu bukungu bwari bwifashe nabi nk'uko biri mu nkuru ya Al Jazeera yanditswe na Leonid Rogozin. Nubwo bimeze bityo kandi umubano w'Uburusiya na Iran
si uwo ku rwego rwatuma Moscow yivanga mu ntambara iriho ubu ku ruhande rwa Iran. Ndababwiza ukuri, Moscow iri ku ruhande rwa Iran. Nimvuga Moscow wumve Uburusiya. Byongeye kandi Uburusiya bufite ubwumvikane butanditse na Israel, aho Israel yanze guha Ukraine intwaro zikomeye ndetse ntabwo yigeze ishyigikira Ukraine kubera ko ifitanye inyandiko zikomeye cyane n'Uburusiya. Reka twibaze, ese mu by'ukuri Uburusiya buraza gufatanya na Iran kuba bwarwanya Israel na Amerika? Turaza kubireba nk'uko nkomeje kubagezaho inkuru y'umutekano na diplomasi bakunze basoma Rwanda TV. Kandi hari n'indi mpamvu ituma Uburusiya budafata uruhande muri iyi ntambara. Perezida wa Amerika Donald Trump nawe agaragaza ko ashaka ko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine yarangira binyuze mu biganiro aho gukomeza imirwano. Uyu mugabo perezida wa Amerika Donald Trump akomeje kuvuga ko Uburusiya bugomba guhagarika intambara iri hagati ya Ukraine. Bivuze ngo ntabwo Uburusiya bwakwataka kano kanya, bugomba kubanza bukarangiza intambara yabwo bufite hariya muri Ukraine. Uburusiya rero nibushaka gukora ikintu cyahungabanya umubano, bushaka kugirana n'ubutegetsi bwa Trump. Nimvuga ubutegetsi bwa Trump wumve ubutegetsi bwa Amerika. Mu by'ukuri niyo Uburusiya bwaba bushaka gufasha Iran cyane, bushobora kuba budafite ubushobozi buhagije bwo kubikora kubera ko buri mu ntambara ikomeye hariya muri Ukraine. Ikindi kandi Iran ishobora kutabasha kwishyura amafaranga menshi cyane asabwa ku ikoranabuhanga rya gisirikare. Ku rundi ruhande kandi hari ibindi bintu mugomba kumenya bakunze basoma Rwanda TV. Uru ni uruhande rukomeye cyane kuri politike kubera ko intambara ya Amerika na Israel kuri Iran ishobora kugirira Uburusiya akamaro mu gihe gito cyane. Intambara rero imaze gutuma ibiciro bya peteroli na gaze bizamuka ku isoko mpuzamahanga. Ngira ngo hano mu Rwanda murabizi neza ko essence yazamutse rwose. Ibi kandi bishobora kuzatuma Uburusiya bwinjiza amafaranga menshi cyane mu bicuruzwa, cyane ku bicuruzwa by'ingufu bigurisha. Nivuga ibicuruzwa by'ingufu wumve essence ndetse na gaze. Ibiciro by'ingufu nibizamuka cyane bishobora kuzatuma rwose umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, nimvuga EU wumve Europe Union. Ikindi uyu muryango ukaba uri mu bufasha cyane uri gufasha Ukraine mu bijyanye n'amafaranga ndetse n'intwaro. Byongeye cyane kandi ko niba Amerika yibanze cyane ku ntambara yo mu Burusiya bwo hagati, niba Amerika yivanze cyane mu ntambara y'uburasirazuba bwo hagati, ibi bishobora gutuma igabanyuka ry'intwaro ryajyaga muri Ukraine rigabanyuka ndetse na missile zajyaga mu karere mu kurinda izahura ry'aka karere mu bisasu. Mu bihugu kandi imbere mu Burusiya naho Putin ashobora kungukira ku mashusho y'akaduruvayo yisenyuka ry'ibintu hariya mu gihugu cya Iran. Ibi kandi bishobora gutuma abaturage b'Uburusiya nabo barushaho kwizera ko igihugu cyabo gikwiye kurindwa n'ubuyobozi bukomeye cyane, bigatuma isura ya Putin nk'umurinzi w'igihugu irushaho gukomera cyane rwose. Bakunze basoma Rwanda TV, ikindi ugomba kumenya nuko Putin akomeje gufata ubutegetsi, nta muntu uzamukura ku ntebe. Ngira ngo muramureba aho ngaho rwose aricaye aratuje ameze neza. Reka mubereke mu murebe bakunze basoma Rwanda TV. Mbaye mini yangaha ntabwo rwose naba nkoze ikosa. Ndabakunda cyane, ndimo mbabwira uko byifashe hariya mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'inyungu Uburusiya bushobora kuzagira hagati y'iriya ntambara ya Israel na Amerika ndetse na Iran. Ndabakunda cyane bakunze basoma Rwanda TV, ndabutsa gukora subscribe. Nibiganiro nkunda kubagezaho, nibiganiro by'umutekano na diplomasi. Ndabakunda cyane, njyewe yari Steven Rwanda, ni umuhungu wanyu w'umunyarwanda. Ndabakunda cyane banyarwandakazi, mbibutsa kuguma ku murimo kandi mukunda igihugu cyacu. Pull up, mugire umugoroba mwiza.